Malog Pericu na satu matematike uče zbrajanje. Perica, ako ti dam 2 zeca, pa još 2 zeca, i još 2 zeca, koliko ćeš ukupno zečeva imati? A Perica odgovara 7. A učitelj, ne, pažljivo me slušaj. Ako ti dam 2 zeca, zatim još 2 zeca i još 2 zeca, koliko ćeš zečeva imati? Perica opet kaže 7. Učitelj, u redu, a da te opitam, ako ti dam 2 krave, zatim još 2 krave i onda još 2 krave, koliko ćeš onda imati krava? Perica 6. Učitelj kaže, dobro. Ako ti dam 2 zeca, zatim još 2 zeca i još 2 zeca, koliko ćeš zečeva imati? Perica kaže 7. Učitelj sada vidno iznerviran. Ne, Perice, kako to da imaš 7 hebenih zečeva? A Perica odgovori, zato što doma već imam hebenog zeca.